Kusasa sigubha lilanga lemagugu. Sinibutile kutsi ingabe utawube wentani kubungata lelilanga. Futhi nami kufaka ikhathi lapha esigodini sasembuzini enkomazi abafike kusasa sitawube sidla tinkobe ndavuka luka ngo4 ngihlokolele tinkobe bese ngidifaka ebhoteni ngiyapheka. Kusasa lukusayo kulilanga lemagugu ilanga lelibaluleke kakhulu ngakho mina ngiyinkosi abaphawule nebangani bami soba sihleli sipheka kudla kwesinto sihlele nabantu abadzala basibonisa ukuthi kuyini kuba ngeAfrika. Ngokwami nje ngibona usuku iHeritage Day isikhumbuza ukuthi singubani sivelaphi nokuthi ke lapho abantu besuke beqhakambisa khona amasiko abo ngaba ngemvunulo okanye ukudla abakudlayo okanye amajadu okanye ingoma ezihutshwayo uma ukuthi ke kukhona imicimbi ekhona endaweni noma emzini thizeni. Akhondo ingenye olusuku la ngomsokunanza lichitha nosapho lwami siqaqambisa ubuntu bethu sisitya izinto sesinto sethu. Umbono wami ngithi njengoba kusasa kujiwa lilanga lemagugu ngidawube ngilicobile kakhulu ngidawube ngidla nekudla kwesintu kube mnanzi kube njeya ntigcabe ngebuve bami ntigcabe ngemdzabo ngelimi lwami lomdzabo ngifunze kabanti nangemagugu nemasiko nemihambo ngiloko lekutabe ngikwenda kusasa. Mina ngiyobe ngiye emcimbini kaMaskanda ngiyibuka insizwa nentokazi edudulana madoda abuye umnandini umculo wakithi wesintu awusuka sezithi yobe ngiyazibophi mina ngangibophi ifindo lomshado umshado ehakulona ijele. Lena imibono Yebabukeli iSABC ngeke ithweswe ukuthi iphendulela ngayo.